Nabungong selangat kemang Sobo Pak Tangke Obe harum hai sayang Di dalam taman Taden betaden sibu Bungong anu
riwayat kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat ngon barat di Sabah tempat nuno carita nasi droane di mosi ada lam jet saat duangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Jak sedot awat teraya nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa hudip di poma dan di ayah lun jak upah lun bibu gada kanasib danyo gedanyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar. Sabar ngon tabah dudo bahagia dalam doa kami ba Allah ubi musibah bele terus dekat Aceh beaman bele rodara Seramo Mekah bukong agama Seramo Mekah bukong agama.